Iso na bangke itum jong hele kita siksidu along. Akan klaim pakai pulang te governor abang discretionary power long pakai ju. Council of Minister along. Kalau cuma kijap ke Council of Soraji pulang. Itu kita ambil kan kita lama ke cuma je lo. Lapan jalan di sini lo. Masih governor power bangke. Lana ji pulang kita kita bulan. Lapan ke Isia bangke ala unte mana kado go biasa nama si reserve endang fokus gitu kematalo masih juga dalam tangke cap ke open for all 34 ke reserve dulu kita nora bang ke reservation ala intum hanta cebohong saya airport nongka awalnya jinang nak lo reservation bang awalnya jinang nak lo masih nora bang ini tu aku memorandum sok dulu ini juga topiknya bang ke open Meghalaya asli orang tu open ke seat bona, nasi data open seat poba ni bicok, apa nasi image seat ke jangan ni, usi ni tu memorandum lo, ala komunistar pan, kausi ke kang, nasi soal development abang ke, nonta result kosong politik dan cumi ni lah. Kita 125 constitutional amendment dulu pulang te. Itu masih cap ta ada karbi yang long seat cap ta dukopo lapen ke 280 along itu terms of reference district council terms of reference long unto lapan kadang district council tane along pilo lapen ke lada anti defection law kasih keseng unji ada kong long po lapen ke dual position ke enune MSC pen MP by MSC pen MLA divisi vet ki dolong le la so ain dan ang le po lapan ke jasibet ke ini tu tangka polisa finance bang ini tu pena kira grupo ke district council totally village council dan municipal council anta finance commission dikasih wajah wasai ini tu JP ni Karbi Anglong BJP West Karbi Anglong BJP pini tum ningit henai ke lalu jadi tum national president Lal Krishna Arwani ki dohud lapen Rajnath Singh ki dohud lapen Nitin Gadkari ki dohud sutame alang ni tum tak Karbi Anglong wang ho ni mahasal wang ho selang itu ningi dekang lo creation of small state so lama putak tuan master lam putak alam itu ni digang dak ni Karbi Anglong apa di masuk kari lam putak itu di putak lagi toilo ko bangin ni digang dak so tak taksi national long general secretary tapir gaw non ki dobo MP lo Arunachal alang lagi tok jiru pensi dak jomba nak ki digang lo ni Karbi Anglong apa di masuk putak kari nai usul master apa BJP itu cikgu dulu bukan. Asal taksi pini chief minister hin pensi tame nang itu press media long kan ni tegang nang itu ardu long lo. Kedamtang hari ini April ciklo Lok Sabha MP election perang nomination ke file usin ni tegang lo press media lapian tu tarabasa long sitame alang li press media akhirnya sini dengan master dalam akhirnya li chief minister hin kanda klar ada alang li kita kan langsung dah hasil itu Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN bari alang li keding lo nah hok mai meeting lo kan ni dah je Karbi Anglong kacing tu rawar saya pan Karbi Anglong kacing tu di masa kacing tu di pulau tangke tapi akapreka eklong lo autonomous long le ko alang li keding ye teng pensi alang li claim bomb lo kasi Prime Minister Narendra Modi phanda wan lo tasonda taksi Home Minister Amit Shah phanda da Karbi Anglong long ke wan la mudi ke lain lo je Karbi Anglong di masa arat ading ke hang piso ading ke hang ke tenai ma pachini je phansi alang ni kadobe lai alida to phanda Prime Minister lapen Home Minister phanda wan la sonda taksi Bharatiya Janata Party election batai 3 sitame ai kene manifesto long bangke kaita number 1 is labangso point long bangke autonomous state se kaita dulu si ini liltung Karbi Anglong atau West Karbi Anglong di Mahasau BJP itu ke pinianian tak ini repin ben pini cingkit citan bom lo
Assam Chief Minister Panta, lapen Prime Minister, Home Minister Panta, je otonomous state banke, itia pilo pulutante, la kacing kita jahang pulut kajian nong di masa Panta, CTP ponangko, lapen otonomous state banke, ibek nangko, lapen ke kajian nong di masa orang nong ke hari nai, lapen lasi, pini lah sorteng si pini nilitum agak tipsi pini gado, pini anian setame, lah sorteng hak nilitum kata, hok amai kinong setame lah solam sekata pon. Sila dake hang ining ibidama thai ta velo, pini ke patu thai ta velo, dak kahondia thai ta velo.